ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಿಯ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಉಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ನೋಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಗಿದ ಶಾಸಕರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೆದುರು ಅವರನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೆದುರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸತೀಶ್ ಮಹಾನಾ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಭಾಪತಿ ಮಹಾನಾ ಅವರು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿಂದು ಉಗಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸದನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಿಂತು ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಉಗಿದವರ ವಿಡಿಯೋ ಇದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಂದ ದಂಡ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ 25 ಕೋಟಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. आज सुबेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे? हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूंगा। प्रश्न संख्या 1, Tandoor Family Restaurant brings you Mangalorean Seafood Thali. More than 12 varieties of items available in Thali. Enjoy varieties of coastal cuisines at Tandoor. Tandoor Family Restaurant, Pintos Lane, Jail Road, Karungalpadi, Mangalore. Contact 7760 609090.